U plodovima zemlje, i dok buja seljačko nezadovoljstvo s najavama protesta širom zemlje, obiteljsko gospodarstvo Željka Kurkutovića iz Donje Vrbe izgradilo jednu od najsuvremenijih svinjogojskih farmi u Europi. Istodobno Ivan Balog iz Donje Kraljevca već godinama ne može dobiti struju za svoju svinjogojsku farmu. U moru iz riječkoga studija pratimo izvlačenje potonulog doka, teškog 7000 tona u brodogradilištu Viktor Lenac. Plovimo ususret 10. jubilarnoj jedriličarskoj regati Fiumance. Analiziramo zanimanje turista za brodskim krstarenjima i feštamo na danima Rakovica. Pogledajte dokumentarac Bračka priča. Priča o kamenu koji izrenja iz mora, za koje kažu da je živ i daje život. On je zapis o životu jednog otoka. Revijski orkestar HRT-a i Ana Rucner na zagrebačkom Bundeku. Dobrotvorni koncert za osnivanje Centra za psihološku pomoć i liječenje poremećaja prehrane. Prodaja ulaznica u prodavaonicama DM-a. Podržite akciju Ti si, ti si ti. Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom završni je dio kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2010. godine. U 13 dana moraju odigrati 4 susreta. Sve počinje u Finskoj 9. lipnja. Zatim slijede 2 susreta u Zadarskom Višnjiku s Mađarskom i Slovačkom, a kvalifikacije završavaju na gostovanju u Grčkoj 21. ovog mjeseca. Put na završnu smotru u Austriju nije upitan, ali izabranici Line Červara žele prvo mjesto u skupini i bolju poziciju u ždrijebu Europskog prvenstva. Zato budite uz njih i drugi program Hrvatske televizije. Ako već nisi, postani Max TV korisnik i sudjeluj u nagradnoj igri. Skuplje sličice nogometaša i osvoji put u London na utakmicu Engleska-Hrvatska i brojne druge nagrade. Pan je na mom popisu. Pa nije nego na mom. Ma samo stavljajte, dolaze vrućine. A šta si ti neka meteorolog? Boginja. Ajmo mi po još. Pan, osvježi dan. Veli se, stižu dani vrući, pan se nosi kući. Dobrodošli u močvaru, moj dom. Ali ne samo moj, jer o njoj ovisi toliko raznolikih životinja i biljaka. Močvara je naš jedini dom. Pomažemo očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske. Patafix. 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 Patafix? Uhu, Patafix. Uvijek iznova spaja. Akcijski triler godine. Napokon na DVD-u. Potražite DVD filma 96 sati od 4. do 18. lipnja po cijeni od samo 79 kuna. Na prodajnim mjestima Konzuma, Tiska, Slobodne Dalmacije te Tisak Medija. Globalna situacija sve je dlakavija, ali Max TV ovo ljeto imaju svi. Postani korisnik sada, prva 3 mjeseca za 1 kunu mjesečno. Male kućne nezgode, alergije i opekline od sunca, ubodi insekata, udarci i uganuća. Prva pomoć je Floceta, gel s ekstraktom nevena i kamilice. Brzo i djelotvorno rješava probleme oštećene kože kod djece i odraslih. Floceta, spas za oštećenu kožu. Belupo.
pri eksplozivnoj brzini pokreti mogu postati mutni. Mutnu pokretnu sliku od sada možete zaboraviti. Novi Viera Neo PDP paneli s tehnologijom 600 Hz prikazuju kristalno čist pokret čak i pri najvećim brzinama. Jer čistoća pokreta je bitna. Panasonic. Ideas for life. Osjećate li mučninu već od same pomisli na vožnju? Uzmite Aviomarin. Iz puta ponesite samo lijepe uspomene. Spriječite pojavu mučnine i ostalih simptoma bolesti putovanja uz Aviomarin za svaki put. Nove Podravka krem juhe, okus prirode. Pripremljene samo od prirodnih sastojaka, donose vam pun okus svježeg povrća. Uživajte u juhama s potpisom prirode. Od srca srcu, Podravka. S novom Mrak tarifom platiš samo prvu minutu i pričaš besplatno do zore unutar T-Mobile mreže. Mrak tarifa. Provedite noć zajedno. Hej, ovdje Mrak, čujete? Da smo bar s vama! Slušajte dalje! T-Mobile. Živjeti zajedno. Suvremeni, klasični, kreativni, praktični. Unesite sebe u svoj životni i radni prostor u zbirku najljepših interijera. Nizom noviteta i trikova za uređenje, autorica Mirjana Mikulec pripremila je za vas ulazak u svijet interijera. U prodaji na svim kioscima za samo 69 kuna. VVZ predstavlja posebnu ponudu uz film Anđeli i demoni, bestseller Dana Browna, Velika obmana. Sada 2 knjige samo 49,90 na svim kioscima i knjižarama. Thompson u očima hrvatskih intelektualaca. Knjiga Bilo je i to jednom u Hrvatskoj. Potražite u bolje opskrbljenim trgovinama. Glasovita violina King Giuseppea Guarneria nakon višetjedne restauracije u Cremoni vratila se u Zagreb. Riječ je o jednom od najznačajnijih glazbala talijanskog graditelja violina, jednog od najočuvanijih i najčuvenijih. Zahvaljujući među ostalim i financijskoj potpori Privredne banke Zagreb, renovirana će violina ponovno zaživjeti na glazbenoj sceni. Suradnja Privredne banke i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti traje već duže vrijeme. Ta suradnja omogućava da Akademijina zaklada svake godine dijeli iznos od 1.200.000 kuna za različite projekte iz područja znanosti, kulture i umjetnosti. Inicijativu Akademije da se dragocjena violina sačuva kao trajna vrijednost prepoznao je i PBZ, kojemu je socijalni i kulturni napredak zemlje jedna od najvažnijih zadaća. Max TV ovo ljeto imaju svi. Ljetna hit ponuda. 3 mjeseca za 1 kunu mjesečno. Pan je na mom popisu. Pa nije nego na mom. Ma samo stavljajte, dolaze vrućine. A šta si ti neka meteorolog? Boginja. Ajmo mi po još. Pan, osvježi dan. Veli se, stižu dani vrući,
pan se nosi kući. Akcijski triler godine. Napokon na DVD-u potražite DVD filma 96 sati od 4. do 18. lipnja po cijeni od samo 79 kuna. Na prodajnim mjestima Konzuma, Tiska, Slobodne Dalmacije te Tisak Medija. Smetaju vas bolovi u vratu i leđima? Uklonite ih. Neofen Plus Gel brzo i učinkovito uklanja bolove u vratu i leđima, zglobovima i mišićima. Neofen Plus Gel, jači od svih bolova. Belupo. Kad srce kaže ljeto, kaže plavo. Kaže zeleno, slatko, slano. Kaže svježe, kaže vruće, solno, skupa, kaže vruće. Kad srce kaže ljeto, kaže hajmo. Kaže hajmo, hajmo, kaže hajmo, kaže hajmo. Kad srce kaže ljeto, kaže Hrvatska. Kad srce kaže. Predstavljamo vam komplet za brzi prelazak. U kompletu je tekući račun, povoljan gotovinski kredit bez naknade, Visa Revolving Grave kartica, Hypo SMS i poklon dobrodošlice. Budite na mjestu gdje je sve moguće za novi početak uz Hypo Alpe Adria Bank. Iskoristite dobre strane sunca. Izađite iz sjene uz Natural Wealth Beta Karoten. Za nekoga je ovo samo komad zemlje. Za mene je život moga djeda. Za nekoga je ovo samo instrument. Za mene je osjećaj koji izaziva trnce. Za nekoga je ovo samo fino pivo. Za nas je tekuće zlato. Zbog tradicionalne pripreme. Kristalno čiste vode s 90 metara dubine. I smeđe boce koja najbolje čuva jedinstveni okus. Osječko, prvo hrvatsko pivo. Identificieren Sie sich bitte. Ante. Identificieren Sie sich bitte. Darinka. Willkommen, Darinka. Žena Lidija. Što je se? Sused? Ante, majke mi! Darinka, mislim da vas Ante nešto treba. Pojednostavite život tamo gdje možete. Odaberite Tomato. 45 lipa prema svim mrežama. Sve više je previše. Zapalite se za Renault Megane, već od 99.900 kuna uz Renault financiranje. Vruća ponuda iz Renaulta. Pričajte na veliko. Postanite VIP pretplatnik i uživajte u razgovorima za 0 kuna po minuti. Prema svim VIP korisnicima čak 6 mjeseci. A za tako bezbrižne razgovore tu su i privlačni mobilni telefoni Sony Ericsson, Samsung i LG Cookie. Sve zbog vas. VIP. Krenite po dobro. I okrenite na bolje. Jer za samo 1 kunu više dobivate isti automobil, ali izvanredno opremljen. Citroen C4 Vizio Plus 1.6i za 99.900 kuna. Mala razlika u cijeni, velika u opremi. Obračunajte se s recesijom. Aktivirajte novu, najpovoljniju tarifu na tržištu za svoje zaposlenike i poslujte bez pretplate sljedećih 6 mjeseci. Odaberite i atraktivne mobilne telefone već od 91 lipe. Sve zbog vas. VIP. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta koji su vladali u posljednjih nekoliko tjedana, intenzivan je razvoj bolesti na krumpiru i povrtnim kulturama, a dodatne probleme stvaraju i štetnici. Iz Singente nam dolaze savjeti kako zaštititi krumpir sve do važenja. Za sorte krumpira koje se još uvijek nalaze u fazi intenzivnog rasta preporučamo primjenu našeg sistemičnog fungicida Ridomil Gold MZ,
koji garantira najviši stupanj zaštite novog izrasta cime. Za održavanje cime zdravom preporučamo Syngentine najnovije preventivne fungicide Revus i Revus MZ. Oba fungicida iznimno su djelotvorna na plamenjaču, a odlikuju se i inovativnim lock and flow načinom prenosa unutar biljke. Revus se deponira u voštanoj prevaci lista i postepeno otpušta u biljno tkivo tijekom narednog perioda, što omogućuje dugotrajnu preventivnu zaštitu i u vrijeme najjačih kiša. U uvjetima vrućeg vremena preporučamo upotrebu dakonila, koji uz vrhunsko djelovanje na plamenjaču pruža i najviši stupanj zaštite od alternarije, koja u vrućim i suhim ljetima može izazvati i veće štete od plamenjače. Upotrebu fungicida Shirlan preporučamo potkraj vegetacije. Shirlan, za razliku od većine sličnih fungicida, djeluje i na zoospore plamenjače, koje inficiraju gomolj i uzrokuju truljenje krumpira u skladištu. Stoga se Shirlan preporuča za završna prskanja 2 do 3 puta, zavisno o intenzitetu bolesti, a kod zadnjeg prskanja može se kombinirati s herbicidom Reglon Forte za desikaciju cime. Suzbijanje krumpirove zlatice potrebno je provesti insekticidom Actara, prskanjem u večernjim satima. Actara je sistemični insekticid, a upotrebljava se u dozi 60 do 80 grama po hektaru. Pripravci Ridomil Gold MZ, Dakonil i Actara nezamjenjivi su i u proizvodnji mnogobrojnih povrćarskih kultura, gdje suzbijaju vrlo velik broj bolesti i štetnika. Revus, Dakonil, Ridomil Gold MZ, Actara i Shirlan originalni su proizvodi švicarske tvrtke Syngenta Agro. Večeras na HTV-u. Nakon kviza 1 protiv 100 pogledajte novi nastavak serije Stipe u gostima. U paralelama europski izbori. Gledajte tko je sve začinio Rizi Bizi. U filmskom klubu ratni spektakl Najduži dan. Na drugom romantična komedija Neženja. I pogledajte film Sam protiv svih. Poštovani vinogradari, opće su procjene da će promjenom klime i globalnim zatopljenjem pepelnica vinove loze biti sve važnija i sve štetnija bolest naših vinograda. Znakove bolesti uočavamo na svim zelenim dijelovima vinove loze. Na površini listova, bobica i mladica najprije se razvija pepeljasta prevlaka. Zaraženi listovi zaostaju u rastu, a s ruba se kovrčaju. Na površini bobica najprije se razvija pepeljasta prevlaka, a tijekom rasta zaražene bobice raspucavaju sve do sjemenke. Na mladicama najprije uočavamo plavkaste nepravilne mrlje koje dozrijevanjem rozge postanu tamno smeđe. U suzbijanju pepelnice na vinove lozi najvažnije je spriječiti širenje bolesti do cvatnje, posebno iz kleistotecija i uidija iz pupova. U uvjetima početnih zaraza primijenite sumporna sredstva kao što je sumpor SC80. Kada se uvjeti za širenje bolesti povećavaju, posebno poslije cvatnje vinove loze, preporučamo kombinirati sredstva kao što je sumpor SC80 uz dodatak sistemičnog fungicida Trapez. Prilikom tretiranja povećajte utrošak škropiva radi lakšeg i vremenski dužeg ulaska sredstva u biljku, a tretiranje obavljajte u jutarnjim i popodnevnim satima. Osim toga preporučujem sumporenje vinove loze s sumpornim prahom. Početak cvatnje obilježava pojava grožđanih moljaca na vinovoj lozi. Obzirom da je njihova pojava i štetnost ovisna o brojnosti populacije, vremenu i uvjetima razvoja, preporučamo praćenje feromonskim trapovima. Ulovom i prebrojavanjem leptira utvrđujemo kritičan broj i vrijeme suzbijanja. Osim ove generacije grožđanih moljaca, važno je pratiti drugu generaciju koja se pojavljuje najčešće krajem lipnja i početkom srpnja. Suzbijanje prve generacije gusjenica grožđanih moljaca provodimo početkom cvatnje, a druge generacije pred zatvaranje grozda sredstvima kao što je King, Lino i drugi. Do sljedećeg viđenja i slušanja lijepo vas pozdravljam i želim vam svako dobro. Glasujte i pobjednika otkrite u idućoj emisiji Iza ekrana. Uživajte u filmu po vašem izboru uz čokolade Dorina.
najviše riže do sada. Total, za sigurno i potpuno uništavanje korova u strništu, vinogradu, voćnjaku, po putevima i drugim površinama koristite proizvod Total. Proizvodi veterina Kalinova. Živim, radim, čekam, tražim, mislim, biram, tajner, stiram. Danas karticom na rate bez kamata i naknada. Karticu zatražite bez upisnine i članarine za prvu godinu članstva. Boom Efekt, totalni herbicid, proizvodi i distribuira Pinus. Kad srce kaže ljeto, kaže plavo. Kaže zeleno, slatko, slano. Kaže svježe, kaže vruće, solo, skupa, kaže vruće. Kad srce kaže ljeto, kaže hajmo. Kaže hajmo. Hajmo. Kaže hajmo. Kaže hajmo. Kad srce kaže ljeto, kaže Hrvatska. Kad srce kaže. Botril 300 SC je fungicid moćnog djelovanja za suzbijanje sive plijesti na vinovoj lozi. Ne utječe na vrenje mošta. Botril proizvodi veterina Kalinova. Boom Efekt, totalni herbicid, proizvodi i distribuira Pinus. Iskoristite akciju na Tondah crijep. A za krov veći od 130 kvadrata na sav domaći crijep darujemo vam još i dodatnih 1200 kuna. Lutein Extra, snažna zaštita za dobar vid, vrhunska kvaliteta, Natural Wealth. Pan je na mom popisu. Pa nije nego na mom. Ma samo stavljajte, dolaze vrućine. A šta si ti neka meteorolog? Boginja. Ajmo mi po još. Pan, osvježi dan. Veli se, stižu dani vrući, pan se nosi kući. Pričajte na veliko. Postanite VIP pretplatnik i uživajte u razgovorima za 0 kuna po minuti. Prema svim VIP korisnicima čak 6 mjeseci. A za tako bezbrižne razgovore tu su i privlačni mobilni telefoni Sony Ericsson, Samsung i LG Cookie. Sve zbog vas. VIP. Za potpuni gurmanski užitak cijele obitelji. ABC sir. Jedan zdravo i prirodno. Tomato, a? Ima signal? Ima. A ne to mislim, van grada. Uvijek. U podrumu? Uvijek, osim kad ga ugasiš. Eto vidiš. Aj brusnicu jednu naruči. Jednostavno svugdje. Sve više je previše. Tomato. Kabriotop, nepobjedivi fungicid. Za zdrav vinograd, pune trsove i velike grozdove sočna grožđa koristite Kabriotop. Kabriotop jamči djelotvornu i pouzdanu zaštitu vinove loze od pepelnice i peronospore. Obračunajte se s recesijom. Aktivirajte novu najpovoljniju tarifu na tržištu za svoje zaposlenike i poslujte bez pretplate sljedećih 6 mjeseci. Odaberite i atraktivne mobilne telefone već od 91 lipe. Sve zbog vas. VIP. Novi gradonačelnik Vukovara, Željko Sabo, gost je emisije Nedjeljom u 2. SDP-ovac, branitelj, vjernik, teolog Sabo govorit će kako pomoći Vukovaru, na koji način Srbi i Hrvati mogu živjeti zajedno, je li iznenađenje da socijaldemokrati vode grad koji je najviše stradao u ratu. U emisiji Mir i dobro, Justicija et Pax, kritično o gospodarskom i moralnom stanju u zemlji, što na etičkom i znanstvenom planu donosi nacrt prijedloga zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Sudski proces profesorima i bogoslovima iz 1959. u knjizi U ime naroda. Gospodine Bože, kralju nebeski. Na 14. danima Međimurja u Zagrebu, naša najsjevernija županija predstavlja se metropoli. Misu Međimurskog prošćenja iz katedrale predvodit će provincijalni vikar i gvardijan Franjevačkog samostana na Kaptolu fra Matija Koren. S ponosom predstavljamo najgledanije emisije u 2008.
Dnevnik HTV-a, nagrada u kategoriji Dnevnik i emisije vijesti. Odmori se zaslužio si, nagrada za humorističnu emisiju. Ponos Ratkajevih za sapunicu, telenovelu i dramsku seriju. Dora 2008. za Special One-Off Events. Latinica za najgledaniju informativnu i političku emisiju. 1 protiv 100 za kviz i game show. Ples sa zvijezdama za zabavnu i mozaičnu emisiju. Nogomet Euro 2008. Poljska-Hrvatska za sportski event. Idemo na put s Goranom Ilićem za dokumentarnu, znanstvenu i obrazovnu emisiju. Moj Roko, ovo će biti klapa za glume. Treba samo još neko ko će potegni ka ja. Naprijed. Dobar dan, za audiciju. Uključite u svoj Flexteam dodatne Simpa članove i proširite posao kad god vam zatreba. T-Mobile. Živjeti zajedno. Kad srce kaže ljeto, kaže plavo. Kaže zeleno, slatko, slano. Kaže svježe, kaže vruće, solo, skupa, kaže vruće. Kad srce kaže ljeto, kaže hajmo. Kaže hajmo. Kaže hajmo. Kaže hajmo. Kad srce kaže ljeto, kaže Hrvatska. Kad srce kaže. Ušteda je danas neizbježna. Ford Focus za 89.900 kuna. Razmišljali smo kako vam najbolje predstaviti novu Erste štednju. Mogli smo snimiti spot prepun emocija. Ili Snjeguljicu i 7 patuljaka. A možda i 7 samuraja. Sa skupim redateljem i sjajnim glumicama. Ali tko kaže da vam moramo pričati priče? Činjenice same govore. Štedite sigurno u najboljoj banci u Hrvatskoj uz fiksnu kamatu do 7%. Erste banka, jer mi se brinemo o vašoj štednji kao da je naša vlastita. Obračunajte se s recesijom. Aktivirajte novu, najpovoljniju tarifu na tržištu za svoje zaposlenike. I poslujte bez pretplate sljedećih 6 mjeseci. Odaberite i atraktivne mobilne telefone već od 91 lipe. Sve zbog vas. VIP. Nahranite dijete u sebi. Svježi namazi i jogurti u litrenoj ambalaži samo ovaj mjesec 15% jeftinije. Na svim prodajnim mjestima. Jesi ti mene bojiš ili... Lero. Ili se možda bojiš same sebe? Svaki grad uz naše more ima svoga Lera. Lero, Lero. Hvala, zauzeta sam. Tvoj kompanjero. Novi Renault Clio, već od 69.900 kuna. Kupite novi Clio do 30.6. i osvojite drugi u nagradnoj igri.